নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত কম্পিউটাৰৰ লগত ৰিলেটেড আৰু কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট এব্ৰিভিয়েশ্যনৰ বিষয়ে জানো আহক যিবোৰ বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামতো আহি থাকে আৰু আমি এনেও জানি থোৱাটো প্ৰয়োজন তো বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ CPU Central Processing Unit DTP Desktop Publishing ENIAC Electronic Numerical Integrator and Computer UPS Uninterruptible Power Supply IBM International Business Machines EDVSE Electronic Discrete Variable Automatic Computer IC Integrated Circuit AI Artificial Intelligence VLSI Very Large Scale Integration PC Personal Computer CD Compact Disc OMR Optical Mark Recognition MICR Magnetic Ink Character Recognition POS Point of Sale VDU Visual Display Unit CRT Cathode Ray Tube OCR Optical Character Recognition ARU Audio Response Unit RPM Revolution per minute ROM read only memory
RAM, Random Access Memory, PROM, Programmable Read-Only Memory, EEPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, ALU, Arithmetic and Logic Unit, DOS, Disk Operating System, Email, Electronic Mail, www, World Wide Web, IPO, Input, Process, Output, LCD, Liquid Crystal Display, COBOL, Common Business Oriented Language, Basic, Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code, DDE, Dynamic Data Exchange, MIPS, Million Instructions per Second, MDR, Memory Data Register, DRAM, Dynamic Random Access Memory, MAR, Memory Address Register, OLE, Object Linking and Embedding, Modem, Modulator, Demodulator,
WAN. Wide Area Network. LAN. Local Area Network. ISP. Internet Service Provider. MAN. Metropolitan Area Network. SMPS. Switched Mode Power Supply. LED. Light Emitting Diode. OTP. One-time password. Google. Global Organization of Oriented Group Language of Art. JPEG. Joint Photographic Experts Group. ATM. Automated Teller Machine. Wi-Fi. Wireless Fidelity. GPS. Global Positioning System. PDF. Portable Document Format. SD card. Secure Digital Card. Virus. Vital Information Resource Under Siege. USB. Universal Serial Bus. IFSC. Indian Financial System Code. CVV. Card Verification Value. IMPS. Immediate Payment Service.
NEFT, National Electronic Funds Transfer, CBIL, Credit Information Bureau India Limited. ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে কমেন্ট কৰি জনাব যে ইয়াৰ কেইটাৰ উত্তৰ আপোনালোকে জানিছিলে। ধন্যবাদ।